Kidam tang musik di Pine Reserve ni West Karbiang long Hamren arung supia long KSC Hamren arung pia tumbatir pibonsi Reng Bong Hong Auditorium Hall long HSLC pen HSS salang kitong duna long kacepa unduna tumapan karchua mai paman kon. Bangso karcho sai ke ding ahut simit ha kai long kidam nang ji la pen raki matik kangri kangkrang ason pen kacepa helu nang ji aputhak chirok to kamai stami paman pon. Hamren KSC mai phuti muthi rong pikache pahem phupona mai long aluhiaman pen MEC head sing rong par Dr. Howard Tiron Advocate Chin Thong Hanse KSC Kongchun Bang George Timong Hamren Regional Committee mai phu Probin Timong atum chetong dun ti Kado kabe bang Paris ra thom kebra Paris oi jang atum phan karcho pona mai long HIV akiso ko son sikachi unma lapen ko son sila bangso ki sopen ke jok kelong unjima la bangso puthak sitami Dr. Howard Tiron pen than pachini pon he will inject it, he will also get infected. Athema nevi ke utan pinama bakilo, so I injection. You know what is the cost of a syringe? 2 ml syringe. Akibina syringe, 2 ml syringe. You know what is the cost? 3 rupees. 3 rupees. People are getting HIV because they are sharing this 3 rupee needle. Nani to makaya daw raal chalo na. सिका के था महर मौजे इसमें तो मकाया जो फेन हो जी ना आपका जिंदगी का कीमत सिर्फ 3 रुपए है क्या 3 रुपए का सिरिंज चाहिए क्या आपका जिंदगी का वैल्यू क्यों वेस्ट कर रहे हो यार पढ़ो घर जाके पढ़ो अच्छे से पढ़ो अपना फैमिली को ऊपर लेके आओ ठीक है अपना गांव को ऊपर लेके आओ टाउन को आगे लेके जाओ you have that responsibility one life do not waste it then I will end with this God bless you all and I wish you all the best thank you Pinia sonang li tuma phanang kar chulong lapen karbiang long ara phan nong mikewan teacher atuma phan nong mikewan lapen nang pinang pot tuma phan nong mikewan henlo student satum KSC aphan nang kachurab dun do pusi kachitong duna tum pen hinche pon rinti especially di ulitum chini lo Hamren area particularly West Karbiang long pen Hamren area lo recently ingsi tamne HIV AIDS akiso pen seng lo kapre akiso nang dang pi ka joini alang litung lo kon awareness ki pipon tek labang aprang si arang litone kero pipor piglo lapen pipur dame penanan content pining penang an SSLC lapen HS ke pas tum tamne Hamren regional Hamren along ri along penan kaching tu do pas teglong lo lapen ning samping lo lapen dak Karbiang West Karbiang long Hamren tamne nili awareness campaign dun piglo tawhid Central Committee pendang lom dan Regional Committee lapen headbang sampan churu lo je Hamren ha barapan an akim biasai nang kedeng pipon tek pot ate dakan dogumet ini tum sini Hamren ha war luten non lombanga la apai kili tipik kana job ile tuma also marathon tenang kalok ton dolo aja tum nge la bang so purity penan daga tiu dulu asala to pudak pinidak doktor tum handahang lo advocate tum banang lo lapen pipurmiau we tum han Bidi sore pilo antu se Hamren ha bartane bang ha barton Hamren pen sim tiso KTV News